U najvećem broju slučajeva najmanje se radi sa djecom. Počinje se prvo raditi sa roditeljima. Kada roditelji pitaju što da radi sa svojim djetetom, najveći broj slučajeva odgovor se ne odnosi šta da radi sa svojim djetetom, nego šta prvo trebaju da promijeni kod sebe. Koje navike kod sebe trebaju da promijeni. Šta trebaju da uradi na promjenu vlastitog hala, da bi i ne govoreći ništa djetetu se promijenilo stanje i hal djeteta. To naša djeca osjećaju. Tu ne možemo da lažemo jedno drugo. Kao što ne može majka da slaže svoje dijete, ali ako ga laže, da će dijete to kasnije da laže i da bude sklona kriminalu, kao što otac nije mogao slagati prenoseći svoj hal, svoje stanje na stanje majke, pa ona na dijete. I onda imamo sistem, sve što se tiče jednog pojedinca u tom sistemu tiče se i svih ostalih. Zbog toga porodica nije samo puki zbroj pojedinaca, nego ona je jedan sistem u kojem se svakodnevno mijenjaju, isprepliču svi ti halovi i moramo biti vrlo oprezni, vrlo obazrivi sa kakvim halovima ulazimo u naše kuće. Ako ja jesam malo ters, pa to, hvala Bogu, hoću sve priznati. Pa kažem, Amele, ja sam potres. Ja, priznajući to, činim prvi korak u ozdravljenju, ne samo mene samog, nego moje porodice, dalje moje zajednice. Porodice se najčešće u svim definicijama poistovjećuje sa atomom. Atom je stabilan dok je cijel. Prilikom cijepanja atoma dolazi do nuklearne eksplozije i oslobađanja nesrazmjerne, neproporcionalno velike rušilačke energije, razvodne energije koja oko sebe u talasima uništava sve. To se dešava u jednom društvu kad se raspadne samo jedna porodica. Kad se samo jedna porodica raspadne, to je jedna nuklearna eksplozija koja u talasima širi sve u sebe. Iz disfunkcionalnih, nesretnih i negativnih porodica izlaze pojedinci koji oko sebe šire nemoral, čine kriminal, koji se više ne tiče samo njihovih porodica, nego društva u cijelini, u ovom slučaju zajednice. I onda nas to ponovo vraća na porodicu kao jedan sistem halova. Prvi korak je da ja sebi kažem, ti si potres. Šta ja sad, koju lijeku ja mogu da uzmem? Postoji različiti. Mi svi znamo. Prvo mogu uzeti tespih u ruke. Pa da učim, recimo, ja kaharu dželo dželavu. To je dobro da pobjedim svoje unutarnje neprijatelje. Ne ovoj vanjske, nego svoje unutarnje. Pa da lagano razmišljam da li namaz, da li sadaka koju dajem, i da li dobročinstvo koje činim, i da li moja svakodnevna ponašanja. To je upravo ono što je doktor Amir jučer govorio, mijenjaju moje ponašanje, na koji način moje misli, moje riječi, moje emocije su međusobno unutar mog vlastog džemata prouzrokovala takva i takva ponašanja. Mogu da tražim halala od onoga kojeg sam uznemirio. Mogu da priznam pogrešku. I ja ću, čineći sve to, ajde da ne govorim ništa svom djetetu, da utičem na promjenu stanja i hala vlastitog djeteta. Dalje, mogu da biram bolje društvo, jer je moja vjera i moje stanje, vjera i stanje moga društva, mojih prijatelja. Ako na mene negativno djeluje određeno društvo i određeno stanje, ja mogu da promijenim to stanje dolazeći među bolje ljudi. Gdje su najbolji ljudi ovdje? Ma nisu po nekim diskotekama i kafanama, znamo gdje su najbolji ljudi. Ako ja među njima nisam u stanju da vidim najbolji ljudi, onda nije problem u tim, ima problem u meni. Jer je problem moje dioptrije. Ako neko kaže, jest bilo ovo dobro, to pripada njemu, jer je unutar sebe prepoznao nešto dobro. Poslije ovog me vluda sinoć, mi smo se različito osjećali. Ali većina, siguran sam, osjećala se dobro. To što smo se dobro osjećali pripada našem potencijalu, koji nas podsjeća da možemo da budemo bolji, koji nas podsjeća da naše porodice mogu da budu bolji, da naši odnosi, mene kao supruga prema supruzi, mogu da budu bolji. Supruge prema meni mogu da budu bolji, a onda iz te temeljne dijade svi ostali odnosi prema djeci. Tako počinju sve te stvari. Ja nemam sad vremena da ulazim u neke sitnije svakodnevne detalje. Ja sam naveo primjer ovog pada, kako se razvija empatija kroz pristup djetetu. Kad dođemo, kažemo, prvo je se prepao, je se udario.
Učimo ga da je empatičan. Dajemo mu primjer kako da on postupa prema drugim koji je pao. Istovremeno ga vrijednosno orijentiramo. Mi govorimo puno o vrijednostima. Ja sam to u svojoj knjizi prikazao kroz 6 strana. Svaka prostorija ima 6 strana. Ima 6 unutarnji ima 6 vanjskih strana. Imaju temelji, ima krov, imaju 4 zida. Unutarnje i vanjske. Tako postoji 6 strana kroz koje možemo da mjerimo funkcionalnost jedne porodice. Ove bračne odnose spomenuli smo kao jednu od tih strana, ali na temeljnom nivou, na fundamentalnom nivou, ono što određuje pozitivnost, sreću i funkcionalnost i kretanje ka određenim ciljevima naših porodica jeste sistem vrijednosti. Ako se naše moralno biće najmanje razvija putem pridika, tako se isto mi vrijednosno orijentiramo najmanje putem pridika. I najčešće kad nismo svjesni da našu djecu vrijednosno orijentiramo. Vrijednosno orijentiranje nije toliko sadržano samo u onoj supstanciji onoga što želimo da kažemo, u samom sadržaju, samoj uputi. Koliko je sadržano u načinu kako iskazujemo to vrijednosno orijentiranje. Ja mogu da kažem, sjedi i šuti tu, ali mogu da kažem, samo malo, da završimo, pa ćemo se onda odmoriti, potrebno je samo malo još strpljenja da se čujemo i da se saslušamo, pa da onda sa nekim zaključcima odavde odemo. Jedno i drugo predstavlja vrijednosno orijentiranje. Jedno i drugo zapravo predstavlja, možemo reći, kodiranje koje će rezultirati takvim ponašanjem u doba odraslosti. Vrlo često me pitaju, ja sad govorim odgovarajući s vremena na najčešća pitanja koja postavljaju. Rekli smo, ona pitanja što radi sa svojim djetetom najčešće nas vraćaju na samu godinu. Ali isto tako, kad pitaju, još sad kasno, kaže, prilazi jedan dedo, kaže, za mene je ovo kasno, ja sam ovo trebao slušati prije 40 godina. Nikad nije kasno. Nikad nije kasno nekome je bombonu pokloniti. Nikad nije kasno tražiti do zadnjih rovca halala. Nikad nije kasno cvijet ružu donijeti. Ako smo nekoga uzbihu zub, nikad nije kasno. Pa i ako smo se rastavili s nekim, nije kasno da kažemo, rastavili smo se, ne živimo zajedno, ali daj da se susrećemo kao ljudi. Pa me dalje pitaju, kaže, mi smo već prošli kroz razvod braka. Je li to znači da su naša djeca izgubljena? Ne znači. Rekli smo, konflikt, stres, nerazumijevanje, rasprava, to su sastavni dijelovi života. Mi to ne možemo isključiti, ne možemo mi živjeti pod nekim staklenim zvonom. Ali možemo profitirati na tim događajima ukoliko nas nauče kako da se nosimo sa stresom. Jer ima negativni i pozitivni izlaz stresa. Stres je nemogući isključiti. Profitirat ćemo kad nas nauče kako da raspravljamo, kako da prevazilazimo konflikt. Tako i ako su se supružnici, roditelji djece, razveli, oni i dalje mogu da budu dobri modeli svoje djeci tako što će da sarađuju u odgoju svoje djece, da podjednako budu zainteresovani, da dijele i dalje određene obaveze oko svoje djece i da to djeca svjedoče. Prije izvjesnog vremena, jedan prijatelj koji živi u Hrvatskoj, a koji se razveo od svoje supruge koja su umeđu vremenu udala i dobila u tom drugom braku još jedno dijete, mi navodi jedan zanimljiv događaj i zapravo me postavlja pitanje. On i njegova supruga jako i dalje dobro sarađuju u odgoju svoje djece i dijeli te obaveze. Pogled odlaska po dijete u školu, pogled boravka djeteta kod jednog drugog roditelja i tako dalje. I onda se dešava da jedan vikend on pita svoju kćerku šta je bilo u školi, a ona kaže nije bilo ništa. A oni umeđu vremenu dobiju informacije da je bio jedan događaj u kojem je ona nešto slagala oko zadaće i to je izrazno jedan problem zbog kojeg je učiteljica zvala majku na razgovor da vidi šta je određeni problem. A onda on njoj kaže kako, kćeri, nije ništa kad ja znam da je bio taj problem u školi. I sad, kaže, nije mene zabrnulo toliko i nije mene zbunulo toliko to što je ona slagala. Djeca znaju tako da sakriju određene stvari.
ne samo zbog toga što se boje reakcije roditelja, nego nekada zvučat će malo čudno, da zaštite svoje roditelje. Da zaštite svoje roditelje od bihuzurluka. Ako mi ostane vremena, objasnit ću to, s tim ću i zaključiti. Nego je tog mog prijatelja zapravo zbunila mnogo više reakcija njegove kćerke, koja se nasmijala nakon što je on otkrio da zna da je to bilo u školu. Kaže, što se ona nasmijala? Ja je uvatio u laž, ona se nasmijala. Rekao, najvjerovatnije joj je drago što si ti razgovarao sa njezinom majkom i što se ti interesuješ za to. Djeca nekad na čutan način provjeravaju koliko smo mi zainteresovani za njih. Ona provjeravaju čitajući prvo neke male prestupe, bježeći iz škole, šalju na taj način signal da nešto nije u redu. A onda provjeravaju i na taj način što idu kod jednog i drugog roditelja tražeći dozvolu za nešto. Rekli smo da je bračna dijada temelj pozitivnog funkcioniranja jedne porodice. Ako dijete primijeti da se roditelji ne slažu u određenim odlukama, makar živjeli zajedno, evo nisu razvedeni, tu se javlja jedna vrlo opasna pukotina. Idem kod majke jer znam da će me ona to dobiti, ali hajde sakrijemo to od oca. Ili idem kod oca, vrlo opasna pukotina. Između roditelja ne smije biti tajne. I inače, porodica koja ima određene tajne, svjedoči i određene tabu teme o kojima se ne smije pričati, svjedoči duboku disfunkcionalnost. Zajednica koja izbjegava da otvoreno priča o određenim problemima i neke tabu teme, svjedoči određenu disfunkcionalnost. I tako dalje, i tako dalje. A roditelji moraju biti ne samo složni u donošenju odluka, pa ako se trenutno ne mogu dogovoriti, sačekajte malo dok mi odemo ovom pa vijećem, pa se dogovorimo. Ja tu gledam, moji roditelji se dogovaraju, donose zajedničku odluku. Pa dobro, možda neće da neko koja meni baš paši, ali ja od toga svješteno ne učim kako sutra da donosim odluke kad se s nekim ne slažem. Pa dolaze i donosi zajednički stav. To oko čega smo se dogovorili, oni ne odustaju, oni su konzistentni. Pa ja počnem da učim vremenom da se to odnosi u svim situacijama na isti način. Ne, ako sam sad uradio ovo, kaznije me, a drugi put to isto uradio, a nije vidio otac, ili ja napravio neku grimasicu koja je rastopila roditelje, to prolazi. Zašto su to sad takvi događaji opasni za kasnije ponašanje doba odrasli? Zato što nas nauče da pod određenim okolnostima određene norme ne važe za njih. Jedan od najboljih primjera jeste agresivno ponašanje. Ako sam naučio da prolazi samo ono što je odlučio onaj koji je najglasniji, koji je najagresivniji, onda će to meni biti lekcija da se ja isto tako trebam ponašati u doba odraslosti, kad se donose određene odluke, kad se pregovara određenim stvarima, jer sam vidio da u mom neposrednom okruženju prolazi samo ono što je predlagao onaj koji je najglasniji, što mi rekli najbezobrazniji. I onda ljudi sebe opravdavaju. Kaže, dok ja nisam lupio šakom ostao, nisu on mene poslušali. Ali tu, znate, dolazi do nesvjesnog slaganja. Ti si naučio da lupa šakom, a ovi su naučili da se povlači pred lupanjem šakom. I niko nije profitirao. Na kraju su svi izgubili. Mi trebamo zapravo da naučimo da pravilo važi za sve, bez izuzetka, u svim situacijama. A to počnemo da učimo ne u školi, ne u društvu, nego kod kuće. Sine, ne možeš to, šta je dalje važno, ja ću da ti objasnim zašto to nije dobro za tebe. Sljedeća stvar, kad dijete nešto dobro ili loše uradi, ne trebamo kritikovati niti hvaliti dijete, nego onaj dječji postupak, da dijete ne bi poistovjetilo taj postupak kroz pohvalu i pokudu sa sobom, a onda se to odražava na našu sliku o sebi. Fino je to djelo koje si uradio. Dobro je to urađeno. Bog ti dao svako dobro. Hajmo zajedno to da uradimo, možemo mi to i bolje uraditi. Nije dobro to što si uradio. Ne valjaš zbog toga što si to uradio. Ako nam stalno govori ne valjaš, ne možeš to, ostavi to. Bil ti šake otpane da si ovo pomerio na svoje mjesto. Džaba tebi govori, ja ću crknuti ovdje, radići, govorit ću vam ove iste stvari.
onda tu lagano, apropo ovog kodiranja kojeg smo spominjali na početku, nas gradi u takvu osobu koja će se ili osjećati bespomoćno ili samo pod takvim okolnostima, recimo, agresivno birati izlaze u različitim ovim situacijama. Ja, budući da sam govorio 60 minuta koliko je predviđeno i slažem se s vama da je suviše kratko i da sam previše informacija ovako nabacao, vama ostavljam još na kraju priliku da eventualno ako ostalo nešto nejasno u ovim nekim ključnim tezama koje sam pokušao da povežem sa rezultatima, mislim ima more još tu nekih podataka da ne bi išao predaleko, fokusirao sam se na one najbitnije, ukoliko je dakle nešto ostalo nejasno, ukoliko smatram da nešto trebamo još dodatno da objasnimo, ovo vama pružam mogućnost da iskoristimo još nekih koliko nam je na raspolaganju. Ja sam malo 5 učenik i susrećem se sa problemom konkurencije, problemom njihove međusobne svađe. Ja ih pokupim, kažem, slušajte, mi smo family, mi smo porodica, mi moramo se volimo, ja hoću da mi budete best friends forever. Ima li da još nešto da bi se moglo i kako se trebalo odnositi, ponašati? Neki recept? Jedan dio ovih istraživanja pokazao je da su najveća trvenja među braćom i sestrama tamo gdje se ne samo oni osjećaju unutar svojih sad individualnih uloga zaposleni iz ovih onih razloga, nego i gdje je recimo veći stupanj rigoroznosti određenih zahtjeva, bar u dječjoj svijesti. Postoji određene faze odrastanja djece koje sa sobom nose sasvim neizbježno određena trvenja i ona nas ne trebaju previše plašiti. Na primjer, sve negdje do rane adolescencije ta trvenja možda i nisu toliko izražena. Onda sa adolescencijom, znate, kada se mi već borimo i u društvu za svoju poziciju, kada već biramo neke životne stilove, kada razrješavamo svoju krizu identiteta, mi onda imamo i naglašenu potrebu da kažemo to sam ja i to je moja pozicija i u tom periodu su najnaglašenija trvenja. Isto tako, u zavisnosti od pozicije djece, može se desiti da, ja vam mogu odmah navesti svoj primjer, da je recimo u jednoj fazi najstarija kćerka bila vrlo netrpeljiva prema ovoj drugoj po redu rađanja, a da je bila mnogo blaža prema ovoj trećoj po redu. Ja imam 3 kćerke, supruga i ja. A onda kako je ova već malo izašla iz faze gotovo kasne adolescencije, ulazi u doba odraslosti, ona je lagano mijenjala i postajala su veći i veći prijatelj sa ovom drugom rođenom sestrom, ali još je ostalo malo trvenja sa ovom najmlađom, najviše ne zbog svoje pozicije, nego zbog toga što ova najmlađa još nije shvatila, a i ona se sad govori za svoju poziciju, treba nekad poslušati stariju sestru. Tako da se te se stvari mijenjaju kako mi prolazimo kroz, jer mi istovremeno prolazimo kroz individualne cikluse, svako od nas, vi i vaša supruga i vaših 5 kćerki. Istovremeno, svi prolazimo kroz naše individualne cikluse, njih je 8. Svaki individualni ciklus ima svoju krizu, svoje zadatke koje treba rješavati. A onda, pored toga, prolazimo svi zajedno kroz poročni ciklus. U vašem slučaju to može biti čak i 5 poročnih ciklusa istovremeno, jer je 5 djece različitih uzrasta. Svaki od poročnih ciklusa ima svoje razvojne zadatke. A istovremeno, vi i vaša supruga prolazite kroz bračne cikluse. Njih je recimo ukupno 4. I oni imaju svoje razvojne zadatke, svoje promjene. I onda mi nekad, zbog toga što nismo svjesni da nam djeca prolaze kroz različite razvojne cikluse, da imaju različite potrebe i različite nivoje zadovoljavanja tih potreba, da je u tim našim odnosima unutar naših tih dijada možda različito naglašena potreba za majkom i za ocem, starijom, mlađom sestrom, napravimo poneki nespetljan korak koji je krajnje životan i normalan. I to što ima određene trvenja, ja smatram potpuno normalno. Potpuno očekivano. Da, ali ako oni kasnije prerastu,
totalni animoziteti, u primjeru ovoga što sam govorio da se svađaju oko nasljedstva na sudu, onda to traži u nekoj transgeneracijskoj ravni da napravimo jednu inventuru odnosa i da se suočimo sa tim emotivnim nasljeđem i sa možda nekad i neobjektivnim sagledavanjem naših ličnih pozicija. Znamo mi tu nekad biti neobjektivno, vrlo subjektivno, tebe više volio, onda je to baška tema za sebe, gdje baš trebamo onda razgovarati kako svako iz svoje perspektive vidi te pozicije. Jako je teško, da s tim zaključim, nadam se da nisam otišao predaleko, jako je teško distribuirati podjednako pažnju na sve i da pri tome svi budu jednako zadovoljni. Čak i kad mi mislimo da smo jednako distribuirali pažnju, uvijek će biti neko ko će smatrati da nije dovoljno tretiran. Ali, umjesto da kažemo nije tačno, možda je bolje da kažemo dobro, odlično, ja sam ti zahvalan što si me podsjetila na nešto što je možda meni izmaklo. Kako se mogu popraviti? Šta ti predlažeš, kako da popravimo sad? Ne da kažem, nije tačno, gdje sjedi, hajde ti ja sad nabrajam šta sam ti ja sve kupio, ovo ono. Ne. Pravo si. Vidiš, hajde sjednemo, hajde razgovaramo, hajde na drugi način da... Ima taj problem, dakle, jedne konkurencije, koja je favorite girl kod nas i tako dalje, i taj problem ja osjećam kako da to pravednu distribuciju izvršnih ljubave, kako da one sve budu zadovoljne i dolazi do tih turbulencija, ali... Ima još nešto, ako dopušta ti to da kažem, ja sad neću da idem daleko, samo ovako palijativno, površno navodim neki. Imaju određeni nesvjesni procesi koji se dešavaju u porodici i zbilja zna se desiti da roditelji nesvjesno izaberu jedno ili dvoje djeci da vam budu favoriti. Ali to je ovako sad da ne idem, kad kažu ovo me više sluša, zna se desiti da nesvjesno potvrđuju da prenose nešto se zove niska diferencijacija selfa, a to je neusklađenost emocionalnog i racionalnog. I onda oni roditelji prepoznaju da je to dijete poslušnije zbog ove niske diferencijacije selfa, a ono drugo dijete koji nije u stanju da živi tu nisku diferencijaciju selfa, koji je malo buntovnije, koji traži potpuno drugi pristup. I to moramo uvažiti, na kraju ode u ovaj emocionalni, čak i cut-off, dakle potpuno odvajanje, čak i prerano odvajanje od porodice. To su vrlo nesvjesni procesi, oni se znaju transgeneracijski prenositi. Imaju neki nesvjesni proces, nekim istraživanjima se pokazuje, čak i sami roditelji više vremena posvećuju prema onoj djeci koja su ne samo umiljatija, poslušnija, nego koja su fizički ljepša. Da ne govorimo kako je u razredu, u školu. Dakle, sami roditelji, kod roditelja se to, sad hoće li to roditelj priznati ili ne, to sad je mnogo komplikovanija tema, pripada nekim nesvjesnim procesima. Ima i kod ovih nesvjesnih izbora da nas podsjeća na nekog našeg dragog. Mi dajemo imena o nekim našim dragim. Preferiranja mogu biti i na drugoj osnovi, da toga nismo svjesni, ali da nam reakcija djeteta treba poslužiti kao povod za razgovor. U svakom slučaju da. To ne smijemo prekidati, dijete će samo tražiti drugog sagovornika, a mi nećemo prekidajući određenu temu zaustaviti interesovanje djeteta ili recimo žalje na ovu temu. To je podsticaj, to je nama apel, to je nama signal, upalila se crvena lampica, trebamo da razgovaramo o tom. Sljedeća stvar kod ove distribucije emocija. Ima jedno pravilo, kaže, dijete bi trebalo najmanje 12 puta u toku dana zagrliti. Kasnije neće biti toliko izražena ta potreba za fizičkim grljenjem. Mi ćemo se grliti na različite načine, gledajući se, ostvarujući očni kontakt, nalazeći dovoljno vremena jedni za druge da se saslušaju kad uđu u školu. Znate kako je? Kod nas troje djece kad dođu iz škole, sve troje u isti glas žele da ispričaju šta im se desilo u školu. Da vi to morate malo odvagati, naći vremena dovoljno za svako od njih, da niko ne bude zapostavljeno, dogovarati se u rasporedu, dogovarati se u kućnih obaveza. Nećemo mi da vam kažemo ko će šta danas da potrebi prilikom serviranja sofre, ko je zašto zadužen. Vi se trebate dogovoriti. Nemojte da mi o tome
vodimo računa kao roditelji. Lagano ih uvodimo u socijalne odnose. Tako da ima još ti puno sitnijih detalja, ali evo ja sam pokušao da zahvalam se na ovom pitanju da nabacam ovako bar. Zahvaljujem se dr. Amalu. Zaista je ovo tema koju smo, evo ako se može tako reći, prisustvom na ovom predavanju, u stvari dr. Amal nas je samo odškrinuo nam je jednu dimenziju, dakle, koju mi sad onako gledamo i sad svako bi volio nešto reći. Termin smo pitati, dakle, termin smo probili i zaista nemamo, nažalost, morat ću s ovim završiti, nemamo vremena za pitanja, ali dr. Amel je ovdje sa nama danas, on je sa nama sutra, ja sam siguran da ćete vi njega okupirati sad jedno pol sata ovdje i to je tako. Ali to najbolje potvrđuje važnost ove teme. Zamolio bih vas da u vašem kontaktu ličnom sa njim pokušate zapisati sebi linkove, knjige, ne znam, dakle, gdje se možete dalje educirati na ovu temu. Njegove kontakt informacije sigurno sad će tražiti. Ovo je tema koja traje koliko život traje. I zahvalio bih se, zaista ovo je jedno veliko ovako otvaranje očiju na onim što mi svakodnevno doživljavamo. Hvala.